Shalom shalom bakunzi ba K90 TV reka nonge ndabaramutse amahoro y'Imana aho muri hose nizeye ko muguwe neza. Uyu ni Pastor Ciza nongeye guharuka kugira ngo tonge tuganire. Ubushize twari ko tuganira ijambo ry'Imana mwa kino kiganiro twise Imana nivyose. Ubushize twari ko turaganira kandi nizera yuko mwakomeze gufashwa, niza ko mufise intahe nyinshi zidasanzwe bivanye n'ijambo ry'Imana twaganiriyeho umunsi wa Mungu urangiye. Hamwe n'ivyo uyu munsi nagarutse kugira ngo tunge tuganiye ku ijambo ry'Imana kugira ngo tujye aho tuvuye naho tugeze. Nkunda gutera inkuru abantu ndabagira ngo ijambo ry'Imana ryama riryoshe ibihe byose, ijambo ry'Imana ntirishira uburyohe, ijambo ry'Imana igihe cyose ryama ritekeye ivyiza ku muntu wese aryizeye. Muri make ijambo ry'Imana nibwo bushobozi bw'Imana. Mbere ko dukomeza kuganira katumanze dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu twagushimiye katagukengurukiye, dushimiye izina rya imbaraga, dushimiye izina rya uri hejuru y'indi mazina yose, twagukengurukiye ngushimiye ku muntu wese tugiye kuvugana, ngushimiye ugiye kudukurikirana K90 TV. Ndadeclare ko bidasanzwe biza kwa kubuzima bwiye, nkuko wavuze ngo ijambo ryawe ni nk'imvura igwa kwisi maze kameza ifungwa igareza abarimyi imfungwa, ngo niko ijambo ryatazokugaruka ko idakoze cyo waritumanye. Niyo mpamvu nize ku muntu wese agiye gukurikirana rino jambo ubuzima bwe bugiye guhinduka n'imibereho yiwe yose hinduke mu izina rya Yesu, amen. Imana shime gose. Ubushize twari ko turaganira niza ko muyoka akantu twari ko turavuganaho, ndagomba ngo tubandanirize kuri kajya kantu nye twari ko turaganira ko haraka donc hari teme nari nazanye twari ko tuvugana ko iyo nari nise ngo haguhomba Imana wohomba imari. Muri make uyu munsi harakandi kantu ngomba ko twongera ko, ndagomba ngo untiza amatu yankurikirane cyane. Harakantu ngomba ko twongera ko nise intango y'ivyiza cyangwa intango y'ubwiza. Iyo tuvuze ngo intango y'ivyiza cyangwa intango y'ubwiza, muri make ndagomba ngo unyumve neza umenye ngo ikintu cyose ubona hari udoke hari ahantu gitangurira. Umuntu kugira ngo abe umugabo cyangwa kugira ngo abe umumama donc ntiyavutse ari umumama, muga hari ahantu byatanguriye kugira ngo abageze ku iyo ntambwe agezeho. Rero nanje no musi nagomye ko tuvugane ku kintu nise intango y'ivyiza byose. Muri make hari ahantu hari intango y'ivyiza, kandi iyo ntango je kubwira iyo ntango y'ivyiza nagiye na kimwe vyigera bihinduka ngo bibe bibi. Ahandi hantu wavuga ngo intango y'ubwiza kanaka dufate nk'ishugwe, ishugwe irazamuka rigakura, mugaharano kanaka rigera bwa bwiza bwaryo bukayonga bwose bukavaho. Mugabo ubwiza naje kubwira si ubwiza gutangura hama ngo bugera ahantu buhere. Imana himbaze cyane. Ndagomba ngo tuvugane intango y'ubwiza, mugabo ubwiza butigera buvaho, cyangwa tuvuge ngo intango y'ibyiza, muga ibyiza bitigera bihera, ibyiza byamaho ibihe byose. Inshuti yanjye ndiza yuko uyu munsi ikintu giye kwakira kizotuma ubaho uryohewe, kizotuma ubaho unezerewe imyaka yawe kubaho kwawe kose. Ko idoke ijambo nakuzaniye ni ijambo rikwereka ingene ugomba kubaho unezerewe mu inosi, kandi ukazobaho unezerewe n'igihe uzoba umaze kuva mu inosi. Ko nduguzanga uko nabibabwiye dufise umwanya kuva mu inosi n'umwanya wo kuva mu inosi. Wumva ati pastor none iyo ntango y'ubwiza ni iyihe, cyangwa iyo ntango y'ibyiza bitigera bihera ni iyihe? Imana himbaze cyane. Ndagubabwira ngo iyo ntango y'ubwiza butigera buhera n'umugabo yitwa Kristo Yesu. Iyo ntango y'ivyiza bitigera bihera n'umugabo yitwa Kristo Yesu. Uwo mugabo niwo mugabo yagukunze kandi agukunda ukabura rugero, ariko ngo agukunda uri mubi. Kubera ijambo ry'Imana tugira ngo Yesu yadukunze kera tukiri abantu babi. Nduguyangure nagomba mbwire ngo nimba warakire Kristo Yesu ni sawa gose, ndagomba ngo ushikare kongera ko, ariko nimba utakira Yesu naho nyene ndagomba ngo ndagufashe kugira ngo utangure iyo ntango y'ubwiza. Ngomba ati pastor none uwo mugabo Yesu mbega ni numva ndamukeneye nza kumwakira gute? Ndaza kugufasha kugira ngo mwakire hamutangura niyo ntango y'ubwiza. Ubwiza butazigera buhera, ibyiza bitazigera bivaho, ubwiza buzokwama hibe byose, ubyiza bizokwama hibe byose, n'ubuzima ubaho uryohewe kandi ukazorangiza unezerewe kandi ukazobandanya unezerwa. Nibutse nkuri imwe, nibuka umuntu umwe ari karava mu mubiri, ariko igihe yari karava mu mubiri yari kava mu mubiri muga yizera Kristo Yesu. Ico gihe uwo mugabo yaragwaye kandi arembye cyane, hama agiye kuva mu mubiri ahamagara inshuti ziwe zose. Amaze kuzihamagara arazibwira ati nimuze dutangure kuririmba. Batangura guhimbaza, noneho baratazira, hama bagiye kuraba basanga umugabo yagiye kera yitahiye amahoro. Ndugu yangu aho habaye muri mugabo avanganye n'ikintu bita umunezero. Naho ndagomba ngo utahure udoke kino cigwa nakubwiye ngo ibyiza cyangwa ubwiza, intango y'ubwiza cyangwa intango y'ibyiza, ariko ubwiza budahera cyangwa ibyiza bitigera bigirane bitigera bihera. Reka tumanze dusome ijambo ry'Imana
Dusome jambo ry'Imana rusanga muri Abaroma igice c'8 umurongo wa 32. Ndasoma mu izina rya Yesu. Hambwira ngo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izobura ite kutugabira vyose kuri we. Azikapataya. Havuga ngo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu. Doke ngo ikamutanga ku bwacu twese, ngo izobura ite kutugabira vyose kuri we. Imana ihimbaza cyane. Ndaje kugira ngo intango y'ubwiza cyangwa intango y'ivyiza. Noja murege tugiye ngo itimanye umwana wayo, ariko ngo ikamutanga ku bwacu twese, izobura ite kutugabira byose kuri we. Haleluya, haleluya. Ne muri make narinje kubwira ngo intango y'ibintu byose, intango y'ivyiza byose, intango yitunga, intango y'umunezero, intango y'amahoro, intango y'umutekano n'umugabo yitwa Kristo Yesu. Ndoguya ngo nakubwire ngo hanze ya Kristo nta mahoro ariyo, hanze ya Kristo nta munezero uriyo, hanze ya Kristo nta tunga ribayo. Ikintu cyose woronka kiri hanze ya Yesu, ico numubaro. Ikintu cyose woronka kinyuranye na Kristo Yesu, ayo namarira. Hari muri umwe yarimbye avuga ngo nagejeje kunywa ku migezi y'umunezero w'isi, ngo ari kirakama, bimaze gukama yose ngo ndarira cyane, ngo jigizo ndarira cyane. Ariko aravuga ngo nta wundi atari Yesu yombumba, ngo nta nindi zina no kwemera, ngo kubera ubugingo n'umunezero ngo bibonekera muri we. Nduguya ngo reka mbwire ngo amahoro, umunezero, ibyishimo, ibyo byose tubironkera muri nde? Tubironkera muri Kristo Yesu. Ikintu cyose woronka ariko uri hanze ya Yesu, umenye ngo aho kiriko kirakuganisha ni mu mahonero, aho kikuganisha ni mu marira, aho kikuganisha ni mu babaro. Ariko nduguya ngo nakubwire ngo pempote byiri kuracamo, pempote byiri kurabona, ariko ufise Kristo Yesu. Nduguya ngo ndakubwije kuri, imbere yawe hari amahoro, imbere yawe hari umunezero, imbere yawe hari kunesha, imbere yawe hari impundu, imbere yawe hari kuririmba, imbere yawe hari amashimwe, hari kuvuza inzamba, imbere yawe n'amahoro. Pempota wo gusuzugura, ariko ufise Kristo Yesu nibakurindire. Ico nuko abana Imana ho biherera ni mukunesha. Abango sutarabare. Harakantu kamwe nkunze kwaniho n'abantu cyane, nigeze kwera ikinyene Kristo Yesu yabaye mu inosi, amaze kuza mu inosi ahura n'ibibaro myinshi, ariko yarafise mission yari muzanye, yaraje gucungura umwana w'umuntu, yaraje kugira ngo atugobotore, adukure mu ngoyi z'umwasi, maze twicarikane arepapataya. Ijambo ryari tugira ngo yabambwe ibyacu bigabitanyo hamarazuka kugira ngo dutsindanishizwe. Ariko tugiye kuraba Yesu ageze mu inosi, yahuye n'ibibaro myinshi, yahuye n'ingorane nyinshi, abantu baramutuka, abantu barakubita, arabambwa, agenda aratobogwa, arahambwa. Ariko hari ijambo yari yaravuze ngo inyuma y'iminsi 3 nzozuka mbe muzima. Iryo ni jambo ryari ryavuye mu kanwa ciwe, ararisohora avuga ngo inyuma y'imisi 3 nzozuka. Pempoti ibyo bakoze byose, baramufashe barakubita, baramufashe baratobora, baramufashe imisumari baratera, urugori rw'amaho barambika, ingorane nyinshi ahura nazo, aratonagurwa. My God. Ariko ndagoma kumbwire ngo ivyo ni byariko byakuraho kw'imisi, inyuma y'imisi 3 azozuka. Naho ndagoma kumbwire ngo pempoti ingorane wahoye nazo, pempote ibibazo urimo, pempote amariro uri uno munsi, pempote ingwara urwaye uno munsi, naguma mbwira ngo ntikirakuraho amagara meza Kristo Yesu yaguhaye. Ijambo ry'Imana tugira ngo mu mishago yiwe niho ducira ingwara. Naguma ngo wizera nanje, wizere ngo Imana yavuze, iryo niryo riganje ku buzima bwanje. Riko nkubwira ngo hari intango y'ubwiza, hari intango y'ivyiza bidahera, amagara meza Imana yaguhaye nta kintu na kibe kizoyakuraho. Umva ndakurebesera kubwire ngo iyo ngwara nubwo yogunyonga cyane burya ntizokwica, ntabwo izogutana hatageze, kubera Kristo Yesu umwami wawe ari ku ngoma. Eruri papataya. Dusubye gato tukara umugabo umwe yitwa Yosefu. Yosefu Imana bakumwe nawe iramwereka ati wewe abantu bazokunamira, hama Yosefu nawe akabirotorera abagenzi biwe, ariko Imana igakomeza kumuhereza inzozi, hama abene wabo bamugirira ishari, bamugirira inzigo. Ndugu yangu nakubabwira ngo iyi ntango y'ubwiza bita Kristo Yesu, iyo mwizeye nta muntu numwe aguhagarika, nta muntu numwe akuzibira, nta muntu numwe akwitambika. Iyo ujura hagera, ico yavuze kiraba, ico yasezeranye kirasora, nta muntu numwe akizibira. Ndugu yangu
Uno mugabo yitwa Yosefu baramugwanya cyane ibyo avuga byose bakabigwanya ntibigeze bamwemera. Ariko Yosefu akabwira ati jewe tije narose munyunamira, narose imiganda yose yunama rababataya. Ndatangaje ku buzima bwa mizina cyaye ibibazo byose bikunamire mu izina cya Yesu. Ijambo ry'Imana bwira ngo amavi yose agirene apfukame mu izina ry'Uhoraho. Nanjye ndagomba ngo iryo zina wizeye Kristo Yesu si izina ripfukamira ibibazo, ariko ni izina ibibazo bipfukamira. Nanjye ndadekaye ngo ingorane zigupfukamire mu izina cya Yesu, ibibazo bigupfukamire mu izina cya Yesu, ingorane zigupfukamire mu izina cya Yesu, ubukene bugupfukamire mu izina cya Yesu. Kubera ufise izina bita Yesu, ufise izina bita Kristo. Iryo zina riganje ku isi no mu ijuru. Iryo zina aho rigeze hose bararyunamira. Ni kuzimu ryagezeyo Satani n'abadayimoni rapapata bahinda gasitsi hama Satani ku imfunguruzo. Nanjye ndadekaye ngo ase papataya ibyo bibazo nipfukamira izina rya Yesu ku buzima bwa izina cya Yesu. Uno mugabo witwa Yosefu baramugwanya cyane gusa igihe ngo babiyumvira ko bamufata bakamutera hano mu kinogo, hama ngo bafata umwambaro wiwe ngo bavanyanga mu maraso bashira se wiwe ati wa muhungu wawe ibikoko byamuriye. Aseketa pataya rikosotaya. Umugambi w'Imana wari kurashika, ubwiza bw'Imana bwari ko burabandanya, ubwiza butigera buhera. Isoko ry'ibyiza yariko ryahishurwa ku buzima bwa Yosefu. Nanjye ndiko ndasenga aho uri hose isoko ry'ubwiza rihishurwe ku buzima bwawe. Nariko mbwira ngo Yesu Kristo ni ibintu byose ukeneye muri we. Yesu Kristo niwe butunzi ukeneye. Yesu Kristo niwe magara meza ukeneye. Uwo mwami ahishurwamo byose, uwo mwami asokorwamo byose. Uno mugabo yitwa Yosefu kubera yarafise Imana kugera aho bamujana maze kumugurisha aragenda. Bamugurishije ngo agomwa n'uwitwa Potifari, amaze kumugoma ngo amujana muhiriwe kugira ngo amuhere umucakara. Yosefu yakomeje kugwana agwana intambara akundwa kwa Potifari. Hamaka Potifari nawe ngo ashima Yosefu, hama nabwira ngo ngwino dusambare. Yosefu nawe aravuga ngo asipataya ati sinohemuka ku Mana yo mw'ijuru. Nago bambwire ngo ntuzowegera uhemuka ku Mana yo mw'ijuru kubera ikintu na kimwe gifatanye n'irose. Ibindi byose bizohera, ibindi byose bizovaho, ariko ijambo ry'Imana iryo ntirizohera. Ntuzohemuke ku ijambo ry'Imana, uragumye unambye ku Mana kubera Imana niyo byose. Imana niyo jo hawe, Imana niyo jo hahise, niyo jo hazoza. Imana izi byahise, izi nibizoza. Yinambe rero yizigire izokurongorama. Ico gihe ngo muka Potifari aramudendereza asepataya ngoze kumudendereza ngo icyo gihe bamujyana mu ibohero. Ariko nubwo bamujyanye mu ibohero hari ubuzima budapfungwa, hari imigambi idapfungwa, hari ijambo ridapfungwa. Imana yamubwiye ngo bazokunamira. Ndugu yangu nahisemo guhindura ibintu byose binyoma, ariko nizera ko ijambo ry'Imana ariko kuri kwigendera. Nanjye nabambwire ngo ndugu yangu icyo wizeye mu ijambo icyo nico mu izina cya Yesu. Icyo wizeye mu mavugishwa abavugishwa n'Imana icyo nico mu izina cya Yesu. Icyo wumvise cyavuye mu kanwa k'Imana icyo nico cyo mu izina cya. Ibindi byose bizohera, ibindi byose bizoshira, ibindi byose bizovaho. Izere Kristo Yesu ko ari wa mugabo yapfuye akazuka kandi wazohora. Twasomye ritubwira ngo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu, izoburite kutukabira byose kuri we, izoburite kutukabira byose kuri we. Nakumbye ngo Yesu niwe kintu cyose ukeneye. Yesu niwe mugore ukeneye, Yesu niwe mariage ukeneye, Yesu niwe mashuri ukeneye, Yesu niwe diplome ukeneye. Muri Yesu byose bitekeyo sikatapata. Byo tangaza ingene umuntu yoshakurira akavuga ati pastor dufate nakero, ati pastor ndakeneye ijana, dufate ijana rimwe 100. Akavuga ati ndakeneye ijana pastor, ngaca mfata 10,000 nkayamuhereza. Hama agakomeza kuri ati pastor ndakeneye ijana, ndakeneye ijana. Itamenye akene munamusigurira kugira ngo amusigurire ko muri yo 10,000 harimo amajana menshi, harimo amajana menshi ari kararirira. Mga yoshobora kuba yakira iyo noti namenye ati none hano harimo iki,
ko namusabye ijana akamayira unoti rumeze uko mugagiye yoromuna burya yobimenya hamakishima nanjye naje kugira ngo ibyo binurira muri Yesu biriyo. Imana yagwaye Yesu kugira ngo mvunjemwo ibintu byose abatikapa. Ndakunda muhemu yera ukubona shikara kukamanyagurira aranyebeza ngo itunga nkere muri Yesu ririyo, amagara meza nkere muri Yesu ariyo, udoke abana nkere muri Yesu bariyo. Ndumva ngo bwire nimburi ngomba vyara izina rya Yesu kubera wabihereye muri Kristo Yesu. Ndabidekaye kandi ko ndumva hari umuntu umenga ari karambona, ndumva hari umuntu ari karandeba hasi ko ndagusengeye mu izina rya Yesu. Ikindi gihe hano nzarumva intahe umuyati naribarutse mu izina rya iyo ndayuzuye abana mu izina rya Yesu. Naje kubabwira ngo bimenye ngo muri Yesu kiriyo kibereyeyo, izere ngo kiriyo. Paulo yavuze ngo doke ngo mwaturi ibyizigiro byanyu, wizeye ngo kiriyo tangura kuvyatura, tangura kwitambukiramo, tangura kumva kubirimo kubera Imana iragwanya abantu batizera. Uvyizeye tangura uvyature. Mbega ukene mariage tangura ati Imana yarandemeye mariage, tangura uvyature. Irahari kandi iranzako kandi cyane asipaya. Ukene abana tangura uvyature ati Imana yarampaye abana muri Kristo Yesu. Uzotangaza n'ukuntu uko kwizera kwawe nyene kuzogaragaza intsinzi. Ijambo ry'Imana ngo icabyaho n'Imana cyose kineshise kandi yo niyo ukwizera niyo ntsinzi yagizene yatsinze se. Naje kugira ngo ico kintu ukeneye muri Yesu Imana yagitanzeyo. Womba ati Pastor none nkora iki? Tangura uvyizere hama tangura uvyature. Ndagoma ndangiza muganda kugiye ngo ikintu cyose twatangwe kuganira ukeneye ikintu cyo twatanga kuganira umaze iminsi yo kwagisengera. Naje kubwira ngo umutwaro guhindukiza bwira Imana ati ndagushima data ko mukundema ibintu byose nkeneye wabisize muri Kristo Yesu. Umaze kubyuzuzamo hamuratanga Yesu araza arancungura. Ijambo ry'Imana tugira ngo rimbwira ngo yaduhaye ibintu byose byasezeranywe ngo byakabura rugero ngo kugira ngo bidutere gusangira kameremere, gusangira kameremere Imana ya kintu cyose ukeneye Imana yiteke muri Kristo Yesu. Wewe ufise Yesu Kristo, wewe wamaze kwakira Yesu Kristo, ndagomba nguzamura ibiganza byawe ubwira Imana ati ndagushima ko na bya bindi ntarabona ati muri Yesu biriyo, ko na bya bindi bitaranzako muri Yesu ndizako biriyo. N'umwanya gusa nduguyanga kwitaragaragara ni gihe cy'umwanya, izere ngo irahari. Yavuye ngo kutaribaruka ni gihe cy'umwanya, igihe cyawe kirahari. Kubutaragura hajya ahantu ni gihe cy'umwanya, igihe cyawe kirahari nduguyanga. Nta kintu na kimwe yotwima ko yaduhaye umwana wa Yesu Kristo. Byose biri muri Yesu. Iwo niwe ntango y'umunezero, uwo niwe ntango y'amahoro, amahoro atazigera avaho, ubwiza butazigera buvaho. Uwo niwe ntango y'ibyiza byose. Nimo mwizera amashime menshi ukaba utaramwizera, ndagomba nguzamura ibiganza byawe hama wature amajambo kugira ngo mwakire, hama wizere ngo ndagiye mu gitabo cy'ubugingo, ndabaye umwana w'Imana. Ubure ntango yanje ndayitangwa intango y'ubwiza. Ngo manze wacira umwami Yesu Kristo, zamura ibiganza byawe. Urashobora kwatura amajambo, uratura ati ndatuye nizeye ko Yesu yatanze kubw'ubuzima bwanje, araza arafatwa, arabambwa, arapfa, arahambwa, arazuka kubw'ibyaha byanje. Uyu munsi ndakwakiriye umbere umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje. Gwera uyu munsi kahise kanje karahindutse, mbaye icyaremwe gishasha, mbaye umwana w'Imana. Kwa Yesu adapfa nanje singipfuye ubu n'ibihe byose mu izina rya Yesu, amen. Data mu izina rya Yesu ndasengeye umuntu ariko aradukurikirana kuri iyi TV, urabona ikibazo afise, urabona ingorane afise, ariko ndamusengeye, ndasenya ibyo bibazo arimo, ndasenya izo ngorane arimo. Reka ubwiza bumugaragare ko ari wowe zina twahawe ryo kunesha ibindi ngwara zose, ryo kunesha ibibazo byose dufise. Uyu muntu nawe ndamusengeye yakire kunesha, yakire gukira, yakire kurengera ingorane. Ubwo rugo rwanyu ndarusengeye, uwo mutekano muke abadayimoni bazanye ndawirukanye mu izina rya Yesu. Baha amahoro, uwundi munsi tuzosubira mufise intaye nyinshi. Ibyo ndabyizeye mu izina rya Yesu, amen.